once again. Mentally, you're moving. I'm gonna say why me feel one pause in life. It's all about the journey, the journey, the journey, the journey. Yes, yeah, Obibia, aha, I get the journey so. Edru kwasi ada se ne yetnasia na mo amahu se ye de atitiri ene abrentin ene de ebrem wo ba bibia mo wiase afa na nyina aha ye Adom TV ene so ye hia nene krade ne ye ba beka enkomo stronko wo ha ye ba bidi e wo de jeni so nanso ansa na no mamenda aboafo asese na wotwe bia omukura me mu na metimi de jeni ebro ba bibia wo ye time herbal mixture o si malaria de where you are the time one time we no not to give us clean care SCSFE enye no nko a se ye be no aduane dia eno an lip tomato paste yemfa lip eno anu aduane na bibia enye kama na ye wie no na ye de nyadua herbal mixture asaya wie ye si ensuo eye nkwa se water eye life dia eno ani Andes natural mineral water ensuo won waso a abedwa so a de na apomodin no so eye pa ifri se FDA agi atom se yennom na yenya ahoden afa time HH or say we immune booster ene kita ne pedua no etimisro oko pharmacy ene drugstore bia wo se wo pe time HH na wano num bi na bibia aye kama empanyufo yi ene pharmacy and I'm this season baby bia owo na ne me ba beda me guest na di ansa na no menim se wagipre atena sepa ebe penipa ko me twa me ho me ba me yi na kire ye ba Yako akojin kwato aba oguswa ehwe de Jenny ewo Adom TV so and me guest no ai oni de fashionista ankasa maami ya o mane sambotokra obedane no into something else wama ye hu say really no obia won talent or the by wiase and talent is a gift and ntia ne yenya no wa ha opamade e ma de ye fe e ma wo hye quiet ade de every baby ya say Mondays ane and they any Mondays and na twetwe nkomo wa ha Ghana police for wiase police for nyina ezure anti love philanthropist kakra businesswoman kakra just a bibia owom na osan ebua in the creative art industry obiga tin bisa say mami we your actress and now we day because the love now will show in the industry no awesome and then we are privileged to have her on the journey mami akoba ya nwa me ahofedia Abena na akeka che say wo shantuma kra say lace sister Esremi Esremona mission until love wo hwe de che say Ekroma nkrofo tete nkrofo di ewe Pati medi ba so abeni me ama manani agufo akwa ba wai meje wo so ba pa ho ye fe me dasi obra kwantu ene ye bewrem ye ka anti love obia ni say anti love de a police fo nyina eyire na ne ko free hin na beto mu ne kosi wo hin edi ni free me dasi ye ka a police fo nyina era na makai ya ye nua addressa kunkumbagia time no ena a police for yiri buy na police ni be free of frost ya yiri no te wono ya yiri no say address say na just say police for nyina na worry wo me say osisa anti love me say na just say police for yiri me say police for nyina yiri ne me enti kunkumbagia so ena me ni mi address ya je ya tu address atu me din say a friend me police for nyina na so gie na na me jitum na me de koye ena me mama Selina e bom paye egu so eje ena ejina they say kroma no de wa wo be ba wo so ye police ni yiri bia no wo ye fake esa so ametimi asi o the only one bam the only one original the rest imitate fake nkwa wo hia obi ano so ye police ni yiri wo ye fake papa na imitate original na nkasa na me Aunty la and I saw wali police ni na o ye original wo be hu me a me pene no aware mi kunu kakra bi Aunty la bo ha dwin wa wonye sini mo va me sa if we free him Jenny no free him and starting he call him and now you're all over Abraham me that nyankopon ase na me chia wa hwefo nyina na ma chia Ghana fo nyina e che say baby aye dru no se nye o madaroma
enka hwan ene yenim no e yo ba de adaroma ene Ghana fo ena asomimu ena ama enne ye bomi din amenso obi nimme baby a ye free no ene baby a yafko fifa aye ba bedu anedi ya dum enya aduma enkenye where you ye aw mame nyame na wonim say me nua anwom no eyem say ochro ye ne mba abontin mu obi anti bi na ye bo ye kam ni me nua ye nama na ye bo wo kam yen mienu etimi tie nwom na na ye de asade ye ho adanse a de nyame aye eba so a mi Esther be dia dance mi timi so a ma fe Esther pakeka no simi nua mesra wa ye wate nyame aye ansana ebepie ama afofo bi atibi che say mi nua nyame aye bi edanasi nyame aye bi edanasi Aunty love ye wo no he otna he ene ye den na tesia police for you love no kwa de ayira police for you ba ko pe na wo kan so aye me de e ma nwoahoa se me ya police for you na police for you o say me be de police for you o betia obi se me yesofo ma me fo nyina apiesie yesofo ma omu suame bo bie suame but munti menje title no de maje ne ye frame so aye me de ya ma nwoahoa sama ware Ghana police for nyina na wonim wayi ba ko bi afrim se me sa ware a lawyer for nyina the barrister's wife. Why you free? Man register and non time I will be a simechi. What's that? To the cow, Sister, my 5 talent won't send them. And they say no, who frame your pussy phone in Ira, open so no mam aka and I say Yamia Romancy. The barrister's wife, Ababe Kaho. Now the barrister's wife no cry the sister, who come me chuska. And the barrister's wife. Me ya pon wakai me bag in miskenya. Me na me dia cho. What I say? That's love of kumi. Oh sister. That's love. Ya wo yourself. What's na he? And ye den he fa na asase any fee. Mendo. Because that is what we don't know. Yes. And ne ewiase behu and a Ghana force beti. Obi eye me fan pa oti baby. Enye the journey so a onim Aunty love mashasi anyway. Aunty love ye wo me wo Asonase Kumasi. Okay. Asonase Menshia Hospital and I wo me. Metna mekru kakra. I am so nchen. Me papa ni nuaba. Metna ne nchen kakra. And I me betna infantini bi so nchen kakra. E wo infantino town. Obi anim say me ye sebi enti no metna mekru kakra na me betna me na nchen e wo mfantinu town so kakra na obi beka say me ya santini nti e den na me na ye mfantini me ne no ne betna me swa no ene ma me beka mfantinu town ti me benyini kra e be bobo no fo wo mfantinu town na ye kopie bukrum. Okay, Bokrum. Kwine so no. Yes, Bokrum Estate. Bokrum Ankasa. Okay. Bokrum Ankasa sepe Bokrum. Okay. Sana estate no. Aba. Okay. Oh, interesting. O story ti ho na wo bae. Na ye den kwa na o discover say, wo talent bi a wo se wo pamade. Na de wo kokko baby like sister. Strong pamade a. Unim. Ya brepen. Ya supen. Ya tete pen. Ya bunko to dwe pen. Krofo di atempen. Ebia jojo yempen. Na say nyankopon ebo anase odum mo ma won kwane ahoden. Na wan ehunu de ode adua wo mu a obrepa. Abrabo no obi timi ka say me pesa me kwa abrochi me feel say me kwa abrochi a e na meye but it's never true. Enye no kreda. My nyuma bibri me dimiti apempem achepa na insurance kame mama Selena. Mama baby a wo bia no me da wase. Me rent me mfi me mama Selena. Ena me da me kunu so papa police, papa lawyer. Nyame inshira wat.
baby a wo bia that was say that was say one day me quite sorry and mama Selena say ya de bia me bompa ya mawa de me hu ne say nyame say koye adwuma we na me say ma de say adwuma we de me ntimi nye o ntimi American 4 consecutive times into the tosso last time no or say me minim onim sa me mpe nipa mu aye ka asem kire obi nti o kan wa sorry dem mo say wo ka asem bi kire me ntie me mfa madwen ma no nti se me ntie anase me koye ne say anye yi a o preach a me mra me je ne microphone nto na me mfa nto because the ohun me ne say sometimes so timi ehun me Saturday she me ya watade hu ane pam ma me say mami me na me call na me call designer ma lady and it's true e be on so until one day our ma o kan say me call yes no na me de ma de e koma tailor o disappoint me ti anadwo na me kosire obi e machine e na me tinachiri e na kukuro ahead na hemre ahead na me pam de she nti me call me ma me encourage me be free say me first say juma we enye juma because we bompa yes several times as I know me say eno na me ye no so no anche wow me ko me didin me ko wiase afa na me din ko baby nti me nkoye na me gi penetum no me share adwuma na se free me kun ho wow yes on say me kan say nya me nhira mama yeah na ebi so nhira mekunu na me say ntimi nyi anti Becky Weeks esum free sa nkrofo me nsa we die madwuma na hyase no eyomo if you say ben de ntia ma me kasa no be ma no wan pene so a ka wonye e ka me ntimi nye if you say me start free ne ho na me pamade no ye sesa nyoma ebeguo na nti bedru ba bi kro pon adwuma ba onya ba bi ntina wo ho ayema nkakra ne nkofo be fie be gene oman no say me pesto dan ono a ebetuaka amame and sister me catch nyankopon ene obade ne ganafo ni wiasefo nyina say ye da wo mase say love to introduce fashion no o maso mimu ama say wo ya de na obi mmuawa o ai say wo ya TV adwuma o fragest or we ma ase crew and so mo ebu wa bem e na obi wo wachi a producer wo wachi abna more fire o ho aye fe wo yes the more na wo nya nkrofo mo emo encourage you no oh yeah na wo je e me koso da bia foforo ba me timi e dia dance aka cho say me share adwuma we yase umba me shop abe hun magazine mag ba ko kra ni wa ye hwem epam wow mini mag wo wana create yes nti se wona why mag no cause nkrofo twa o ye de wako baby say ye pe we bi yes it's true wow hold your mommy eye no kre na chese de nyame aka eno ana bebam ye ntwa ye ho engine krato wo ye ba Yako akojin krato aba oguswa esho de Jenny ewo Adum TV and me guess eya police fo nyina ayire anti love ene yetwetwe enkomo mami now Ghana for ajiwatum now wo fashion way company ni dey require den Monday's trendy fashion wo bo Instagram ubenya Facebook your fellows TikTok okay social media handle ni nyina ubo Monday's trendy fashion be hu no be person ohia no person pamade ma wa e de number pen oh number no me that sister number ni 0244 533 748 0244 533 748 ya hu say wosan ye TV program aside that wa o pamade and now why celebrity o manage and now event you gina mo o combine ni nyina together with encourage wo fie wo ye den oba time bi wo ho a wo so ne do a housewife we are not saying say enye but on dey so a housewife and am abre na meet me nya bibia asembe na obe catch wo ba wo hwe wo wonsa no dwuma so wo jai ti fie say onye dwuma me da sister Minuaba Baby before Braboy Brana wo whisker no
emre dane emre sisa dua kro ejemfnama ebu kai won so se uma edua ne bu a ana wotena se ne bu a obi anka se bibi boni nsi but wadwen ho se echina asem nyame penenim se wan pe bibi anya anka wabrabo ho a ebia na wura wanwu yare wo se wura yare na unni enimde for adwuma eden na mo betimi aye wo fie ahokyere ne ba eba ma ho hiahia wo ma nie unye ready senka wo beye no ukoye because of sika because of hokyere enti me a mother of 4 but not a single day me ma adakom not a single day me ma didi abonte aduane ensi da me combine ni nyina Abena na o ka se wo be hu me wo event wo be hu me wa ha me nuamo anyumtofo no unim Abena me do nyame adwuma me do nyame asem efi se me hu ni se niema ye nyina ne de menya bia ne de me wo bia no se nye wono wo kese ya enke ye hwan na me ntimi nkita bible enkwa asem paka ofre no obia ne de ti wudie ne mmoa no medie ne mmoa no se me support wo mo ama nyame adwuma me hu ni se de omo ye na nyame adwuma en se wo nim se nyame adwuma because obetimi frame me nya OPCS ta etimi ka se me ni me nwane ne nam da bia nti adansidie ne ba me tibi me na em se me ko school no na me teacher do me ti me voice party da bi oba pa mo se me ni bi because enwum no eye me de enwum ba ne na me se metu bia metimi ato ni nyina baka so mo tro na me gira bat voice no ni bi metimi de ato nti no me pene se eye ma ho wa so se me support wo mo to say who fashion industry ni saying obu wasina makoto kenta boarding matonto ma boarding me de koma obi kredede wase no ene me koto already made e na obeka no crane nyame anim ni enkrofo complain ye wo obi a ene wo de ade pam che no atade aya pam sei e che na ompeda the reason ni say ordinary de koma atele ni wase no ordinary de kotele ho a disappoint your bed disappointing the sama atina ni so because no ordination we say oba e ko baby ana nipa wo ko baby na unim say at the way na ope e na me pesa me hye kwa wanya ude nyina e sei e ya obasa na me efutu kakra me de bema ye nua ma mo pamade ni say so obi di ade ne brew na wontimi mpam a uni adaje engineer ma ne mboboso embuboso de ye ya pa ne se obi bo wudin wo baby say oh your friend is say Abena e ka say ode bibia bro wase na say oh love de ja no do na de wa de kra koma na won pa mo be da wo sa very bad ena yesre ma no so ya o mo hwe o mo ho ene o mata de o mo sha ebe fata no because ebi ametiwe me wonu futebrebe na mde asha atade so wo ye no funketenkete na matade ehye no so pebia penufu a wode behye so obi utimi obi pa etimi de atade bi ba se pamwe bi mame na ka cho se madam e de me pam ne sen kofa yesu kura ba ma ne be guide me a me pam ma ne mfata oda nti ko home emfa nice ade ne wo mu ane wo mu yes your friend yes calling adwuma no wonim a wonim utimi hu sa ade we be fata abena ode ba ya wa behu anase wo hwe fabric no kra we ye de ni se ya e be fata abena be but obi wo ha wakosua adwuma na tenase esua but nimdia nka ho no ane se on de
aba ne ye twa ne ye twa bi gu wow etimbacho wo tie me a o se your friend your friend kwa yesua na wusua so enokredie na bibia enye kam mo fashion queen on this trendy fashion and ye ne twetwe nkomo me de me friend na police fo nyina ye e da police fo nyina ye oba ye me de pa enu mu nyina fashion me trima ye me de so oba ye wate e password for see for flower yi wow e ma kama na me wie ya na we no me fa ngwa to Valentine de mama kuna na we de okoko ne ya kwa say honey thank you for supporting me. This flower is for you. Oh, I'm thank you. I'm thank you. And I'm a cool big picture. Most of them go home, dear me. And I'm sweet. We are na me pay. We are na me pay. We a guy. Wow. Hey, me dream me. Yeah, Fred do baby no. Na me dream me. Oh, dream on where you that's so bad. I feel me go hang na your sponsor say, "Ye fa ma come. Nansa na be kwa chede wa ha." Bako, Imam. What's it? Ibako, mommy. Aha, Fabra. Chain. Hey, Aunty Lava. See. Kitwe se me mfano. Bohuan Aunty Lava. Me to bomb dia me say ifufu. Bohuan wa kwa yi cap. No eja TV ni ya aka no. Rade na abeka. TV ni free. Mama Selina nyame wo we. Mama Selina nyame abampa. Se Ghana ya ye we. Eni Nigeria. Ena Togo. Wo say ye kasa wo relocate ya. Baby a person wo tena nka hifa pa na abetena. Wo say me se Ghana Nigeria Togo. Wo yi baako e wo se wo kotena. Wo say ai wo wia no a kire de nti aho na abetena. Wo say me se What's it? Mempemu bia. Ope. Adila. No ope. Mempemu bia. Adila ope. Me kabi bia mempemu bia. Mempemu bia nyam na mi yiye. Share. Mempemu bia. Hey. Me mumia mi o. Me mempemu bia. Promiense. I got Nigeria. What's it? Share. Mimpemu bia pe baby for profa meko. O se ho pa de no. Ene go benya tu. Mimpemu bia pe baby for profa meko. E ho na e dia ma o. Enya misra wo be pe baby for de mi afa. It's a Ghana nothing to come pay. What's it? Nigeria no so. Sister what's it? Ene Ghana. Ana Arafo. You know must. Asamu. Aunty Love. Bravo. Ti ewie wa. Ewie. Aye da so ba ye wa. Me da sipa. A police fo nyina here. Ya da se me hwe no masere. Sa wo ho. Me ni sa hwefo me no mo na esere. Just say the mama say Ghana Nigeria Togo no. David. Ebe ye. Ya me bebam. Ebe ye why? Ebe ye. Ya da obi bia se sa oje bre na ye hwe djumadie na ye di abawie ye. Me nim se wosua ba ko mienu na ye nyina ye befa mu abane de aboye bra aha na bre be ma me de wo asi na so kai se na wotwe bia ebo no nsia ne fa kwasia dade a ba bia obi e kan ya Adum TV na Adum TV ni nkonkosia on de otia ne the genio na chese e koso pa etime show tell a friend to tell a friend say 6:30 aboye kwasia da ofanto Adum TV na bibia enye kama me da aboafo ma so ma se me da Adum TV fo ase crew no obi bia wonso abrebia wo gibret na se na wo hwe na me kai wo se de ye ni nyina obetimi ahwe wo YouTube Abena Ghana TV na wo kwa subscribe na yentoa so na adwuma no entimi enkoso aha ena me de obesi me den e de Abena Ghana abonofo egodi bring her for this year mackerel journey.